جگوتنین زرین جژیانن به اشتین افراندن لوما ویجه کردی بقاسن ایشین کردستان مزنن دوی خلکی دا و ماموستین ما ویجه کو به ایشان هاتن استراندن جمره ببیجن. دما که مرا دیوان هلبست ین و جوان کلاسیک وکملای جزیری احمد خانی فقه تیران همدانی دخوله مرو ویر دبی یک هر دخونه هر جه تیر نابه دوان ده تاویکو بلکی هن جوان ببیت یعنی پیو گوتنن نه کردی جیتی ده هبن لی تدبینی مجار وان گرینگن دوان جار وان تشنی روحانینه تشنی فلسفینه تشنی کو تیکلیا وی بکوراهی رامان و جواکی هیه بکوراهی جیان هیه تیرا خواه داگرتینه مجارنه داگرتینه کی جان جوان تبخونی توها جی تیر نابی لدما کو ام برهفدانك يعني بدن برهف جدما نها وان ديوان مين كيفن هالبستوان مين كيفن هالبستن كلاسيكو نويساندنا و ادما نها او چشتي دنينه ويجا سدما وي چي او جي دوي پيوستيا ليكولينن ويجي پيگركن پيوستن کومرا ليكولين ببه تا کومروف زانبه چما وسايه چما دوان سردمان ده وی شیوهی که آست بلند هاتن نویساندن و به شیوهی که دما مروف دخونه یعنی جو خبره ویرا وقت دوباره دبی یک ناخوازی که دست شی برده لی دما که آنها ام دیوانک هلبستان دخونن از نابیشم که تنه بیگومان هیه یعنی دما که مرا سیدای تیریش بخونه باشه اوجی آستک بلنده هر وها جگر خونه و گلکین دنجی هنه دناوانده لی باورم دما کوان تیده نویساندیه و دما کو آنها تی نویساندن بلکی ری و ریباز جهات بین گوهارتن دوار هلبسته ده اف مجار جی مجارک او جی هر کو ام ببیجن چه هر مجارک به حوجه لیکولین ویجهیه ام نکارم ببیجن که ویجه نها آکو تی نویساندن وک هلبست آستا وی نبلنده یان آستا وی نظمه جبرکو رخنگری درباسی جانا ویجه کردی نبوه بشیوه که گشتی و لسرسری وی هلبسته دما که او درباسی رخنگری درباسی جانا هلبستا کردی ویجه کردی ببه و به پیوانک دنابرا کلاسیک و کول و دمانها دجی است وی پر زلال بین آسکرین که هلبستانها دچ آستی ده آوی دمیجی دچ آستی ده هلبستا کوملای جزیری وک هلبست دخولی ویجات نکیمتری هلبستوان عرب و فارس ایدوی سردمی ده وک شیرازی وک فلان ایکو ناسکری تجاری نکیمتری وانن بلکی پرو پرجیجه پیشتر بن لی مخابن دیسا از ببیجم دو وان هلبستان دا دو کم زیده هن لیکولین هاتنه کرنه و برچاون او لیکولین جی لی خوازی بشیوه کی کوراهی لسروارن مجار وان گرینگن دما کو مجار گرینگ به بگومان چیشا خواندن آویجی هیه و تویره دی ببیک لی امی دما کو اندوین هلبستا کردی مبستا مجی هلبستا کرمانجیه جبر کو هلبستا کردی ویجه بشیوه کی گشتی او کردی نه تنه بیک زاراوای زمان کردی هاتیه نویساندن به همو زاراوایان هاتنه نویساندن کسی کو هول بده وی بنرخینه ویجه کردی آن هلبستا کردی بنرخینه بشیوه کی زانستی demek دوی به همو کیمانی جسری سدی حشتی کم زیده او بر همن ویجهی خوانده بن تا کو کانه به بنرخینه اگر نخوانده بن و به همو زاراوانجی نکانه به ام نکانه بیجن امی ویجه کردی به شیوه کی گشتی
بنه بر نرخاندنه و آستاوی جی ناس بکن اوانا زور گرینگه demek ev cudahi di navbera a klasîk û her tim jî em ê bêjin di her warekî de vêca lêkolîn zor û zor pêwîst e da ku em nas bikin. Sedem çine ji bo çi wisa divê lêkolînî zanistî di wî warî de werin kirin. Mijar xwe gelekî guftûgo bûye û gelekî nîqaş ser bûne û her rewşenbîrek me nerînê rewşenbîrek dinê di hemberî di vê mijarê de qebûl nake. Dema ku em nerînên cuda cuda qebûl nekin ev belkî sedema yekemîn e ku ev navê rewşenbîrî ser min bikeve. Ser ew rewşenbîrê ku nerîna li hemberî xwe qebûl neke bikeve. Li vir ber vê yekê ez karim kêm zide nerîna xwe bêjim. Berî her tiştî divê hinekî hindirê min xweşik be ku ez xwe bikim bi wêjevan ya rewşenbîr ya ronaqbîr. Ji ber ku hindirê min nexweşik be ez ê tiştekî xweşik pêşkêş nekim. Hindirê min nexweşik be ez ê nikaribim bandorekî li derdora xwe bikim. Hindirê min nexweşik be ez ê nikaribim bi çavekî cuda li her tiştî li derdora xwe bibînim. Rewşenbîrê me yan rewşenbîrî bi giştî me xistiye qalibekê û dinivîsîne filan tiştî dinivîsîne nivîskar e qediya okê ev e. Lê em nafikirin dema ku navê rewşenbîrî çiqa giring e, çiqa giran e. Ez bêm mamoste filan ya hevalê me filan rewşenbîr e dibe wê çaxê bandora wî di cîhanê de hebe. Bandora wî berê berê di civata wî de hebe. Bandora wî ew bandor jî bandoreke erênî be. Bandora wî di her tiştên derdora wî de hebe bandorekî ku karibe guhertinê çêke. Guhertinekî ez nikaribim di civata xwe de çêkim, civata teng be ya mezin be, ez nikaribim guhertinekî ber ve erêniyê de. Guhertinekî ber ve çareseriyê de. Niha pirsgirêkên me gelek in. Pirsgirêkên rojane em bijan dikin gelek in. Dema ku ez nikaribim guhertinekê çêkim ya van pirsgirêkana li çareseriya wê bigerim. Belkî ez tena xwe nikaribim çareserî bikim. Belkî yê li hemberî min jî tenê xwe nikaribim çareserî bibîne. Lê dest bi dest dema ku hemû em bi vê baweriyê gavê xwe bavêjin divê em karibin êdî vê rewşameyî nihayî bi astekî bilind bi gavin bilind em guhertinekê çêkin wê çaxê mirov kare bêje di şoreşekê de di sala fulanî de guhertinek di vê welatî çêbû ew guhertin jî bi destê rewşenbîra bû. Guhertinekî rewşenbîrî bû. Ne guhertinekî ku wendabûn hebû, tevlîhevî hebû. Ew guhertina hanê me ber ve jêr ve dibe. Guhertinekî ku hêdî me ber ve jor bibe wê çaxê em karin bêjin ev kes rewşenbîr e. Ev komên xwe li hevdû girtine rewşenbîrin bi hev re dixwazin tişkî baş, xweşik, erênî, serkeftî li derdora xwe û li xwe û li milletê xwe û li welatê xwe û li cîhanê bi giştî çêk. Di baweriya me de li gor têgihîştin, li gor şopandin me got di destpêkê de wêjeya Kurdî bi hemû hunerên xwe bi devkî hatiye gotin. Lê mijareke pir girîng heye ez dixwazim di vir de balê bikişînim ser. Ew jî romana devkî ye. Kurdan li cem hemû milletan ti kes nêzîkî vê mijarê nebûye ku romana devkî jî heye. Wekî ku çawa zargotin bi devkî hatiye gotin her wiha roman jî hatiye gotine. Yani hin çîrokên Kurdî hene jêr dibên çîrokê dirêj. Ew buha bi dehê şevan hatine gotine. Dema ku me ra wan guhdar bike, me ra binivîsîne, me ra bibîne hemû hêmanên romanê tê de hene. Hemû hêmanên romanê tê de hene. Demek dîroka Kurdî, dîroka wêjeya Kurdî bi şêweyekî giştî em dîsa dibêjin bi devokî hatiye jê yek roman e. Ew romana devokî divê em bişopînin, divê lêkolîn baş li ser bibin. Eger nebin bawer dikim eger em bikin lêkolînê
ام ببینن از باورم کو رومانا کردی کونترین رومان هاتیه گوتنه لی بدووکی هاتیه گوتن نه هاتیه نویساندن جلورا دما کو ام برن ل کالمیر آن پیرژنه کی گهدار دکن چیروکه کی لی گهدار دکن کو جمره دبیجه ام دبینن دولمندیه فلسفه جیانه تیده هیه فلسفه جیانه فلسفه جواکی هی جواک ناسین هیه درون ناسین همو تشتی ده هنه او پر گرینگه کو امکانه بن لویجه خوایا دووکی وگرن دویجه دووکی ده ام دکارن لسر وینجی به شیوه که نویسکی سوده جتی ورگرتن ام دسردمین بری دیجی وگرن ویجه بزمان کردی انا دیوان قناغین داویده یعنی داویا نیده 100 ساله بیستان ده ویجه کتی ناف قادا ویجه وانین وکه کرد ما ادب بکارتانی دبا کول باکور جیل آلی متروپولان لیتراتور و کردین می دیاسپورا لیتراتور بکارتانی وشه بواتیا گوتنا شیرین وکه من درفتک چه بو و شانسی مو بو مسیدای جگر خویندی یکمین هلبست هونا دی سال 1987 مچو او هلبست خوش شانی ویدا و هاج مرگود گو هلبست ویجه زمان شیرینه زمان شیرین یعنی نه زمان نورمال ایگو ام الکولانات بیرد بیفن demek ki mazab ko زمان شیرینه او شیرانه هیا زوی زمانی آواکرنا وان گوتنین بدوی گوت بخوازه مجارك بحث بك هزرك تسريت تشيبوي خيالك بسريت تشيبوي تبوان گوتنين بدو چاوا هوستك كفرين شهكري تيني بي آوانية كي آوادك هر وها دويجه ديجي او گوتنين شيرين بيگومان و آلية خوي وجداني آلية خوي وينمندية تصوري دي آلية خوي أخلاقي ديجي گرك جيه كي تايبات جي آلية ويجه يرهب دبا کو دوام پیواژوین به داویه ده ویجه هنکی داگریاج رسنیا خو بر بواقعیت چوب تایبت للسوفیتی لشورش اکتوبر ده هنکی ویجه داگریا بالین دیترین ده مثلا وک نمونه شانو گفتگوین ده شانو ده بون نقاش او خود شانو ده گرک گفتگو ورب کار آنین لیج برگو امکتن آلیه دبستان واقعی بهتر امبر به نقاش بچون هر وها ده هلبسي ديجي بتايبت سردما شياربونا نتويد ام دنارن هلبست جي كلاسيكي دما كون بيجن هلبستا كلاسيكي ام نارن گوهاتي و گوهستن بربه زمانه و هاتي گوهرتن بربه ام نارن آليت حتى مثلا وك ام بيجن دي بيواجوه بي داويه دي حتى تدنار يك هيجا گوتنين نخوشتين الزمين يعني شر يكي الرشد كي امانا تبدي دي بيواجوه بريدي هلبستی دی یان دویجه دی نه گنجاو ویجل لحمید جیهانه پشکتنه خواه چه کر هر دمک و هر چاق که الگوری روشا ولاتی خواه الگوری و تاریخ الگوری و جغرافیا یعنی لکردستان جبیرنگی هر دمک تأثیرک مثلا هوا یعنی وقت ما گفت هر چاق که رنگ کی داسر ویجه ام بیجه مثلا دما اسلامی ده بهتر آلیه اسلام آیت قرآن مثلا شکل پروردال گوری اولا اسلامی مثلا وی رنگی هانی و خواست ویجا که پیش بخه و آوا کرنا انسان کی بی رنگی مثلا به پرورده کرن بگشتی جی مثلا گواتن داگر کرن سر کردستان جی هر یک ویجا خو مثلا دایر و نشکاندن برنگ کی یک برنگ کی تعریب دایر و نشکاندن هم رنگ عروبات دیه دبستان وان زانینگه وان آواکرنا انسان ملگوری و هم جی رنگا کی الگوری مثلا ام بیجن ایران لور برنگا کی مثلا دستلا داریا خود آلی ویجاگو اوت خوازه دایی مشاندن سر جواکامه ام بیجن آلی کی دیتر جی ده دولتا ترکیه ده یعنی دما جمهوریت 23 آوا ویه و حتی روجا ایرو مثلا برنگا کی حلاندنا يعني تشكري داي تشاندي بويجابه يعني وقر كرناوي يعني حتى هولدانا احري داويج بو ملاي جزيري خاص بيجن وقت تركيا يعني تشتي كردا هب خاص بيجن تركيا حميد داغر كرل سر بيشتا كردا مزنبون يعني انا كاتور اجدادي ام بيجن ايراني ايرو دولتا ايران يا ايرو يعني هاجر بري ميديا نافي وانتني بري ميديا تشتفغران ولو خرتنا وچه هزكوان ولو تنه وتنه افداريا وانتنه
پشتی میدیا ده مثلا سر کدا میدیا سر میراثی میدیا ناوی وان درکتی یعنی اگر چند هزار سال اگر حکم دکن و اگر میراث کی او جی بل سر بنگاه میدیای اگر امپراتوریا عثمانیه جد مثلا امبولو لیبنرن او جی سر کدا ملت کرد مثلا يعني او امبراطوري مثلا شبو يعني اگر وي دما هاني ده تحمي وان شراد و شرای کتنه ده مثلا اگر او شرانا گشي كرد نكتباناي او انا او امبراطوري جي حكمك 4 قرنوني va سر منطقه نمشاند با و ايرو جمهوريتا تركا جوتنا با يعني دولتا ترك بي كرد نكار تشتكر بانا لسر كدا ملتي كرد ونشتن و ناوي وان دركت و في رنگي هر داگر كركي هاتي حتى روجا ايرو سر پشتا ملتي كرد جان کرنه و حميد اوقاس دولمنديه كي هبو دالي ويجده او دولمندی مثلا تلید نره او قاصحاتن ایریش کرن تشتگو شوتاندن تشتگو تالان کرن دالی وجه ده يعني ولو خواستن بدن ديار کرن وک اف ملتات تشكي تني وک ملتايا ببرهم دالي وجه ده ببرهم دالي چانده لتاريخ تشكيدن اثبات دكه لآثار بناء عرده تشكيدن بن اثبات دكه يعني قوا قلت دنره مثلا هر اقاسي آثار بنره ام بيجن اي دما نوالا چورا جمع كوتبر جمع حيلان الارجري مثلا او حتى مثلا تل حلف وحتى تورم مثلا جريمو زاوانا وهم اثار جو اي هاتن فكولاندن مثلا تبنر او قاسي مثلا تاريخ كي قالكي كور ومزن هي لفقط تي روجا ايرو دي انكار كرن جبر ويجي مثلا يعني وقبي دولمنديا وجده ودالي چانده ده ديروكا كردستان ده پر كوير و پر مزنه وقي ده مثلا بيجن دهن نافدارن كرد هبون وق ملاي جزيري مثلا چوا مثلا جبو كردستان مثلا هلبستي خود مثلا قوتيه وق شاعركي نافدار مثلا توروانكي نافو دنك مثلا وك دبستانك تشكر وك بو شعري مثلا كلاسيكي مثلا تشيبك وك عشق خودي وك مثلا بيجن احمدي خاني دستانا ماموزين مثلا تشخاص او سر سكني وك بنافداريه كي پر مزندا وك دبستانا بهارا زاروكا جي مثلا چوا پرورده بك زاروكا پرورده بك يعني دالي زمانين مثلا كرمانجي ده دالي هلبستي ده دالي نيفسي ده براستي جي رحكي مزندان وروجا ايروجي برتين بير انين مثلا قال لك نيفيز سروان هنا يعني فاتي خواني كرن واگر ام بيجن نزيكتر دجي مثلا عبد الله يغوران شيرغو بيكس جگر خوينه مثلا براستيجي مثلا هگر ام بين داليكي الي فلسفي دالي هلبست دجي مثلا تي خواني كرن حمي دويجا دافاي هي مثلا ما قلت ويجا مثلا كا كونفوشيوس اري اليكي اولي هي بس وقت فلسفاكي صينيه مثلا بيتري خدوي فلسفان الي ويجوان بيتر الي اخلاقي مثلا دام بيش مثلا ايمجي امبيجن تاريخ احمد جيجي الي اولا زردشتي دي بيتر خوزا دا بيش واراده ازاد دانا بيش مثلا في رنگي هاني جگر خوينجي وقت بيجي دويجا خود مثلا الي فلسفيك دي خوازب كردا بده يعني بفكر هون كينه ام كرد و كردستان شورش و فالقان آگرو پیتم تفدی نامتم گاوا گوانا سرد ساكن مثلا وقوات اللي نرد كورايا ويده هالبستي ويده آلي رحي نتوي جبر مرحلة كتيم بتري خو آلي نتوي برهاتي قلت دولتي قومي مثلا تشيبو حر ولاتك حقي خو ما في خو مثلا استندية يا أولاد نار كردستان بندستج ملتي كرد بيجي دريكا هالبستي خود برنجا كي فلسفيك بيت خوازب بدفع مكرن إنه ما في تتني مايه حمي ولات حمي ملت جيب آزادیگیان آزادی خو يعني چه برنگا کی مثلا نبیجن سر ویتنامی به سر صینه به مثلا چه سر شوراشا اکتبر قال کربه يعني بفيرنجي هان خواست جبو آزادی ملت کرجی مثلا برنگا کی فلسفی مثلا گرانی دایم يعني أنا وجب خو ناميك دوی سريدا ناميك مروف هبه دريا وجيرة وينامي بيشكيش بكن دماكو نامه کی مرود هبه دوی ادیم کراهی هرن به مرسله کراهی آویجی فلسفی زانستی به کوربون مروف لسروی نامه سکنه مروف کراهی به فکره وی نامه چاوا بگهینه به چه هوایی بگهینه
امینان که دما ددن ام دوین احمد خانی احمد خانی بسرا خو فلسفه یک في همو بر همین ویده ده همو هلبستین ویده حر مالکه که جب هلبستین ویده دخواست تشکی پیشکش بکه فلسفه کی کور دخواست پیشکش بکه همبری و ام بینن سر ملای جزیری فلسفه کی دن بلکه احمد خانی هنه کی ولاد پاریزی جمعی پیدا دبو بهتری دی نه بهتر ام بین راست ولاد پاریزی دی جمعی خویا دکر لی دما ام وان بر همین خوین کلاسیک ین کفنار دخوینن ام پر کورتی دارن جبر کو فلسفه که نشان دادن زانسته که نشان دادن حتی روزا می ایرو پشتی 100 سالا کو درباسه هین 100 سال اندونزی درباسه و ام سوده جوان دگرن دما کو حتی ایرو ام سوده جوان دگرن و حتی ایرو ام خوابوان دبینن و حتی ایرو جمر دبن آلیکار گلک روشا می گلک تشتیل می ایرو روزا می ایرو جی دمگی اوقاسی کراهی هبو نه از تنیا تشتک من نویسان دو دابو نه لهمبری وید ایرو روش تهری سر گورا احمد خانی لبازید جلبن خانی بابا وکی زیارت کرنا وکی زیارت اکی تدر باسی سر گورا دوید تو دستمال خواکی دوید تو به پیلو خواکی دوید تو طواف بکی کرنا زیارت اکی پرج فلسفاوی دور افجی نتشتکی نورماله نتشتکی سر درباس بن حتى جبركو فلسفه كي كور نامين كور نامين حتى روجا ايرو كو ام هزيجي دگرن هيا او قاسيل همبري وي دجمنه مي كوردا جيد ترسن هیجا نکارن جی کسایتی که احمد خانی تونه بکن یا کسایتی که وقت ملای جزیری تونه بکن یا مدرسه سور جهولی را کن هیجا چوا دکن یا بابا طاهری همدانی تونه بکن چوا دکن دیلی ستوک و خانی و احمد خانی ببا خانی بابا و ببا زیارت و جه شیخ و ملا و هرن طوافی بکن و والله شیخ کبو و احمد بابا طاهری همدانی و بابا طاهری عرياني يعني جبو نسلي بليزن افانا همو دماكو ام ليستوكي دجمن لسر وجايا كردي لسر ديروكا كردي دبينن وچاغي ام دكفن وي باوري چو قاسي بزانبون بفلسفاكي كور بنامين كور بهيزكي بداخوازكي كوكو جمرة هيزبون حتى رجا ايرو چقاسی آسته زانبونه چقاسی نامه هندرین وان بر همان ده وجامه کلاسیک گشتی ام کمناف نجبیر کربن چقاسی حتی روزامه ایرو در دور جد ترسن لهمبری و چقاسی ام حتی روزا ایرو ام خودی لی درکتنه یا نه ام گیانه و آسته زانبونه کما او برهم ناس کرنه یا نه ما فلسفان ناس کریه یا نه تبلي قال لك أخفتن جيرة فيكو كو قال حر فكرك يا حر رامانك جامان فان وجوان ما بكن ما خواستي ولا نخواستي أبغانا راستية كه هر جهكي چاندا كوي هي چاندا چياي نوك چاندا چولستانه demek ل جهن چایی تدی خزایک باشقه هی کانی هنه گل هنه دار هنه چیا هنه بر هنه demek ev bandora ka xwa me xwastî nexwastî li ser hestê mirov dike bêja dema ew cih bandora xwe li hestê mirov bike ew derbirîn ew raman ew hest wextê derdibirin belkî naziktir derbibirin lê dema ku ew jih çolistanek be gelo bêguman tê bibînî ku bandora wî jihî li wan hestan heye di ku de dide xuya kirin sera rast di berhemê de tê naşkirin
یادن تگوت دم زمان بێگومان باندۆرا وێژی هەیە دەما کو مرۆڤک ئازاد بێ و مرۆڤک بندەست بێ یعنی ڕەوشا بندەستی زمانێ بندەستی دەما بندەستیە تێ ببینی بەرهەمن وێ دەمێدە کو دوی زمانی دە دەرکەتنی ئێش و ئازار و هەروەها و تشتێوەها تێدا گەلەکەنە بێزاریە ئێشە ئازارێ گۆچوەریە و گەلک تشتێ گرێدایی وێ لێ دەما کۆ ملەتێک دەمەکێدە ئازاد بێ ملەتێک سەربخوا بێ بێجا ئەس تێوی بە شێوەیەکی دن دەردەکەبن یعنی جوداهیەک دە ناوبەرا هەردوو دەماندا بێگومان مەرای دە بەرهەمێدە بەرهەمێ وێژەیدە بەرچاو دەبێ یعنی ڕۆڵا جه و ڕۆڵا دەمێ دە وێژەدە زۆر گرینگە دەما کو مرۆڤ دە شۆڕەشەکێ دەبێ تدید بەرهەمێ وی وێژە بێتر تێ ببینی بویەرن شەر هەنە بەرخۆدان هەیە سەرپێهاتی بەرخۆدانێ هەنە و هەموو گەلێک تشت دووسا لێ دەما کو نەد ڕەحەت بی دەمەکەی دەبی ئەو شەر تونەیە ئەو پەوچوون تنەیە تشتی وساتنێ بێگومان تێ ببینی بەرهەمێک جودا هەستنە جودا دەردەکەبن لێ جارنا ئەم ji بیر نەکن بەلکی ڕەوش شەر دەبەژی لێ بەلکی تسەکی بەرهەمێکە ئەڤینی دەرکەوە یعنی نەشاشە لێ باندۆرا جه سەدی سەتێدا هەیە کەسێک کو li çiyakî jiya be û helbestvanek be wêjevanek be û berhemekê li çiyê binivîsîne yan gundî be ne wek bajarê ji ber ku çal her du cih nemîna hevin di gelek waran de demek di çiyê bî têbêjî xuşxuşa avê tê guşguşa çeman tê dengê şalûlane dengê bilbilane dengê bayê azadê lê te dixînê semaya darane semaya kulîlkane a perperîkane a pinpinîkane vêca ramûsana gul û nêrgiz û nizam çewçiyê vêca ger tu li bajêr bî em ê bibînin işte dengê tirimbêlayê dengê nizam çiyê dûmanê qîrewarê yanî cih roleke girîng di berhema wêjeyî de di baweriya me de dirîze û eger tu ji me re bêjî wek nimûne belkî ez şaş bim lê tu bê tu wek kesek bi wêje mijûlî eger ji te re du ciha bi nav bikin gelo tu dixwazî li bajêr berhemê xwe yî wêjeyî biafirînî an li çiyê ez ê bêmxwazî li çiyakî ku kes jî lê tune be tenê ez û xwazayê be بێگومان ئەم پرسا مەسەلە هەنێکی ئەو di derbarê ziman de di alî etmologî de yanî dîroka sazkirina wê peydê zimanê Kurdî kevntirîn zimanê devera Mezopotamyayê xwevedgerînê pêvajoya 12,000 sal eger em hinekî li vî zimanî binarin bi taybet em li zimên dinarin ku ev ziman zimanekî sürüştî ye piraniya ferhenga me dema ku em li kokê wî zimanî li koka wê gotinê wî navî digerin wê lêkerî em dinarin pirê wan ji dengê sürüştê girtin madam ki got zimanek xwe di spêrê dengê sürüştê û sürüş jî neşaş sürüş bixwe ew têgihiştinek zekaek heyî sürüşlêrê xwe nih dike û xwebejîn dike ev zimanaya eksî got ev ê ku iddia dikin zimanê Kurdî bilekîş xwe zimanê wêjeyê ye bi zimanê Kurdî di qonaxekê di ma sekinî weke zimanzan dibêjin ziman di heşt erka re derbas bûye erka ezayetî çawa ji zaroka ew lêkolînkirine bi taybet wekî zimanzan Tişomîskî dibêjin ku însan lêkolînên ku li ser zimanan hatine çêkirin çawa ziman hatiye hûnandin û derbirînkirin ji zaroka girtin pêşî zarok hînî tiştê got taybet jêr lazim e hînî wê nadibe ez nabêjit tu ez birçîmim ez wilo wilo pêvajoya ziman pêvajoya kemîn de a ez bikar hatî a di dwa a kesayetiya xwe îja ji hevalê xwe re şîrove bike ez kes wilo min hundirê min wiloyî ez hewcedarî alîkariyê min a dîtir di rewşên îja derdorê de fikirî dê vedîtina de iktîşafata de ka
ev dünya çawayî zelzele çawa çêbûn lehî çawa çê dibe heman demê de dikeve pêvajoya îca efsaneyê de efsane û çîrokan de çîrok bêjiyê de ez karim bêjim zimanê Kurdî di çîrok bêjiyê de rawestiya çîrok bêjî jî pêvajoya qonaxa devokî bû sedemên wê jî xwe ez karim vêna bînim zimên sedemê ku di serdemên ku zimanê deverê tevdî bûn zimanên nivîskî hêjayê gotinê yê ku zimanê Kurdî berî zimanê Rûsî bi 100 salî bûyî zimanê nivîskî Baba Tahirê Hemedanî 100 sala dahan de Rûsya 100 sala duwazdan di zimanê wan bûyî nivîskî Farisiya Ferdewsî di wê destana xwe de di 100 sala nihan de yanî berî Kurdan bi 100 salî lê sedemên wêna ku di wê pêvajoyê de zimanê Kurdî pêş neket di baweriya me de ew bîr û baweriyên ku Misilmana bi xwe re anîn zimanê Qur'anê zimanê pîroz bû çi tiştê têkilî zimanên Erebî bû bi taybet kesên ku têkilî wêjeyê bûn jî xwedî bîr û bawerî bûn gotinên Erebî bêtir pîroz didîtin gotinên Kurdî ê ku wek têgeh wek tiştên gerekî ku xweşîrove bikin ew nehatin bikar anîn ê Erebî hatin bikar anîn zimanên normal di nav civakê dima yan jî zimanên wan çîrokên devokî gelêrî pend û gotinên pêşiya li cem Kurda ew jî kê parast dayika û civakê parast yanî di wê pêvajoya hanê de rêzgirtina min ji wan kesên wek Melayê Cizîrî û Feqehê Teyran û Baba Tahir ê wê qonaxan de ewana bêtir ber bi zimanê Erebî de ev jî di berhemê wan de xuyanin di baweriya min de heger bixwesana wan karî bûn karekî hîn çêtir ji zimanê Kurdî bikirana sebeb jî dibe belkî bîr û baweriyê wê pêvajoya hanê Di alî edebiyata şoreşê de yani bi rastî jî em karin bêjin wek rêber apo ku giringîk da be yani wek edebiyata şoreşê bi kurayî sersekînî be bi rastî jî wê kuraya han nebûye ji ber şoreş tê wata gotuguhertinekê mezin çê bike di civakê de hemî alîya de ne wekî asyanê şoreş ne wekî asyanekê wek tu rabûyî te şerrek meşandî tu rabûyî te asyanek li dar xistîye û tu piştre te vemirîye lê na mesela şoreş cewarê xwe de te diguhertinekê çêkê di alî siyasî de di alî aborî de alî civakî de di alî çandî de di alî hemî alîya di alî zanebûna zanistî de mesela hemî alîya di çê bike bi rastî jî tu were lê binere mesela edebiyata a şoreşê ya birêz rêber Abdullah Öcalan mesela gava li ser sekîniye yani tilê nere gelek di vir de balkişandiyê li ser mesela em bêjin guhertin di mafê jinê de û di her awayî de mesela ji bo nehilandina civaka Kurd û ji qirkirinek serçêne bi di alî çandî de bi rastî di vê hêlê de gelekî nîvsandin gelekî balkişandin gelekî ser sekîniye û salê dema heştiya de yani gava inqîlaba eskerî çê dibe Tirkiyeyê de gelek mesela partî derdkevin wek de ala rêzgarî dikoşîn û ala rêzgar wana gelek jê derdkevin dirin wela terk dikin miletê xwe terk dikin bi navê û em bi bo mafê Kurd bûn lê feqet derkevin pişta xwe di millet berî xwe jî bi welatê Ewropa vekirin duwa dema de jî mesela ev êriş hebû li ser tevgera mesela a PKK jî hebû lê feqet rêber apo çawa kir gava yekemîn ged derkete bi dervî welat yekser konferansê yekemîn li ser vegerandina welat terkîz kir yani wek mesela anan bên roja îme îro di mesela hinek hene û bi hesanî dixwazin welatê xwe terk bikin di wê dema hanê de ev pîlanekî dijmin hebû dixwast ku insanê me bigin vî warî de ku axa xwe terk bikin wê dema han di rêber apo di edebiyatê xwe de mesela yek jê li ser welat parêziyê çawa mesela em bi axa xwe bên girêdan çawa parastnavê axê bikin çawa mesela em vî çayê Kurdistanê em bikin cê tevgera berxwedanê û azadiyê bi wî rengî hanê bi wî rihê hanê vegerandina welat çêbû mesela em bêjin eger derketinek derve çêbû demekî kin bû yani çend meha nekşand lê feqet vegerandina welatê ca grûp li du grûpê û bi vî rengî han ev şoreşa mesela mezin bû ev edebiyata mesela ya şoreşê jî balkişand ser çawa ev şerê taybet êgo dijmin dikil ser civaka me hemî alîya de mesela balkişandinek ser çêkir şiyariyek ser çêkir ji bo civak mesela şiyar bim yani gavatê dibêje
ویژه شورش یعنی لازم تی جواکا که آماده بکی جوانا دما پیش ده کاره به جواکا که آوا بکل سر مافی خواه ایک غوتخوازه بگهیجه او بندستیا هان آگوته دیه بندستیا گوته دیه جه خلاص ببه او بندستیا گو هزار سال تایبتی جواکا کرد یعنی نه بندستی که امتنه بیجن وقت بیجه وی دجمنه گو ای 100 سال داویه هاتیه بندستی که هزار سالایی جبر ویجی مثلا گاوا گو بالکشاندک سروی آلی چه دوه جبوت یعنی وجه شورش چیه جبو آزادی انسان آواد که یعنی آفا کردن انسان لسر آزادی گردانا مافی خواه دیروکی با آخا خواه و یک ریزی خواه و چند برخودانی مثلا یک جه ادبیات برخودانی مثلا نوالی مظلوم دوغان مثلا گوتنه کوی ها بو برخودان جیانه مثلا پرتوکا که یا برخودان زندانه و سر گوتنه حوالی مظلوم او گوتنه گل کی بواته برخودان جیانه مثلا اویا مثلا سر ناوی و پرتوکی هی بفی رنگی هان مثلا یعنی تی چاوا کاره بج بندستی خلاص به تبگی آزادی خو اراده آزاد اساس دگره یعنی چاوا مثلا بیجن دما زردشتی ده یعنی نوروز چاوا چیند بو بر فلسفه زردشتی سر چت سکنی اراده آزاد انه کولتی قبول ناکه بندستی قبول ناکه هم بر کولداریت سکنه فلسفه ریبر آپوجی انه بندستی قبول ناکه کولتی قبول ناکه اراده آزاد اساس دگره د جواکه جیوی رنگی اراده آزاد یعنی چه جن چه میر اراده آزاد به وی رنگی هانه مثلا ام بیجن مثلا گوهرتنک چت که دو روزا ما ایرو دیج مثلا لسر و فکر انه آوا کرنا وک ام به پرچاک عرض مثلا چا کتب دست مده دوی پرچا عرض ولات پارزی بروجا ایرو رنگا کیدن دستین یعنی چا توان سازی گوهاتی آوا کرن سر و آخر جبر گو رزگاری ام بیجن چه بو حتی استکه چات کار سازی خو آوا بکه جبوت ری بگرل پیشا داگرکریا دجمن یعنی گاوا گوت مثلا سازی خو ای پرورده آوا بکه ترى دقرل سبيشاز پرورده دجمن یا گو انسانی مت خوازل گوری خو آوا بکه انسان کیش خو دور خو غریب لهمبر راسیا خو سکنه تچاوی انسانی بکه ای خو یعنی جبو خو کار بکه جوی کولداری درکوه جوی ذهنیت آگود بن دسته دجمن درکوه جبو ویجی مثلا ادبیات یا شورش ادبیات کی کوچ فلسفه کی آزادی اساس دگره بفی رنگی هانده و گوهرتن همی جواکه چه یعنی بچوکه ما حتی مزنه ملسوی به پرورده کرن و کاربن او ما فی خو ای هزار ساله و او دست کفته کتی دسته وان بپارێزن و پیش بخن يعني بقى ما في خوي روا او يقول جي محروم مانه السد ودريج مثلا جي محروم مانه وقت بيدج من حرشتي مثلا تنكري وانكار كريه ويرنجي هاني جوا سردستيا واظلمي خلاص به حر ولاتك جوايا بيرنجي برنجا كي كريه مثلا جبو اشورش امبيجن صينيه برنجا كي كريه يعني جراني دان ادبيات اخو تشاج ادبيات خلقي خلاص من وتشاج بو سركفتنا خو مثلا اساس بگرن ويجا خو الگوري شورش اخو بهتر علي سوسياليزم مثلا ددام پیش نفس اوی شورش اکتبر جي وانجي علي سوسياليزم مثلا ددام پیش فيتنام برنگا كيدن چال هم بر داگركريا امريكا مثلا يابان مثلا چال هم مثلا امبيجن داگركري كوي مثلا امبيجن هبو السر او صيني وان مثلا صينيا جي وقت هم بر داگركريا يابان يا تم تخواست بالديار كرن انه وقت بسردستي كي وان هبو دما شر جهان ده مثلا تاني سر زمان انه وقت يابان چا ايريشي ولات اذكر بالادبيات تاخذ مثلا وانا برنگا كيدن تاني سر زمان وحرب مرحله كبرنگا كي مثلا تاني سر زمان يعني مرحله كهبو ايه رومانسي بو مرحله كهبو مثلا امبيجن يا چاندا روجاوا كتبو تيد وجا روجاوا يا غربي يعني يا اوروبا وانا كتبو سر تاثير وان كربو هدي خواستن خلاص كن وچاندكي وقت بيجي ويجي كي الغوري ولاتي خو اوابكن يعني الغور راستي ولاتي خو اوابكن انا هقلك ولات فكرن جيب تايبتي جي انا تكنولوجيا بيشكتي بريكا انترنتي بفي تكنولوجيا هاني مثلا اري مثلا بلز تشبه بنتي ده اللي فقط آلي نهيني وان دقلك جا تدبيري خو دقرن جبر ويجا خلقي وتاثير دكل سر جواكا وانا جبرگو بانترنت 24 ساعت ده وقت مشغول بونك مثلا بيتش دبه بهتري خوانا جو وقت بومباردومانه که چدکن لسر جواکا گشتی جهانه
تاثیر خو ایدئولوژیا لیبرال برنګ کې وجه خو پرتوکي خو ګوبل دکن انه بفيرنگی تاثیر سر جواکا بکن دوی دماهانه دیار نجرته گوتن شورش صناعی چارمین اف ذکای اصطناعی گو پیش که براستی گلک ولات ملتی خو ولاتی خو هشیار کن رایداری خو هشیار کن انه اگر ام گوری وی خو آماده نکن ام گل کی پاش دمینن مثلا ای مجه امکارن دوی دم رنگا کی ویرنگی هانه بر ام دبینن بر چاوی مثلا ام دبینن زارو کم بچوکن مثلا تلفن خن دسته وانده دوی دایکا ام پرورده وکسر زمان دوی وقت زمان بری وقت دایک کردا بری 4000 که خو آواد کردن سر چیروکا او چیروکه مثلا گوگش دیروکا مت دبو او رح جواکا ما اصلی تدبو مثلا ایرو روی تلفن که بده و تشتکی غریب گذار بکه یا البر تلویزیون به یعنی چند کی غریب زمان کی غریبه او زارو که چوک سر و چند غریب لسر و وجای غریب مثلا به پرورده کردن وش راستیا خو دور بج آزادیا خو دور بج مافی خو دور به وش بو خو کار نکیجی بس گاواگو مثلا امم آماده بن yani hem bervay avra ganna gote kirin برنامه گو دجمن دراگر کری چه دکن گو انسان مشخوا غریب بکن و ام دبینن چی yani گله جاد انجام گرتن yani گوام بنرن برکا وجیا اولا اسلامی مثلا حلب چکرن حتی نه بن تاثیرا وات دادی بن ناوی اول بن ناوی خو دیده راستی چی yani گرک ام جواکا خو مثلا کاربن شیار بکن به مافی خو گری دای براستی خو گری دای به دیروکا خو گری دای به yani گرک ام سروی اساسی وجا کی ولو پیش بخن بفيرنگی ها مثلا وقت روجاوای کردستانی مثلا ما فکی چه بویه به برخوادانی که چه بو و با چند سال مثلا برخوادانی دوام دکه و اف دستکفتانه حتی آسته که پرمزن تی پاراستن بفيرنگی مثلا سیستم پرورده چه بویه براستی دوا ادبیت که وبه چه کرن انسان مل سر راستی وان سر دیروکا وان سر جلو برگی وان سر زمان وان جبرگو زمان خورد بویجی و ایجاجی خورد بوی گزمان خورد بوی هلبست خورد بوی هجزمان خورد بویجی هدی کار به رومانا مثلا پیش بخن و گلک تشتن هم مثلا پیش خستنه که پرمزن چه بکه بفيرنگی هانی گاواگو ام دبستانی خو خورد بکن هدی ام جوانج دست داگر کرد دکشینن ام تینن سر راستی وان کرد سر کوکا خو کرد سر دیروکا خو و کار بج بو خوجی و تشته پرمزن بکه و دنا ریزا مروواهی جی خو بگره و بکرامت جیان بکه بسر بلندای جیان بکه ژیانا کوردا ji sedê salan de tiştê ku em dizanin tiştê ku me diye em tê de jiyane û tiştê ku me xwandî û me bihîstî hêja devkî hatî gotin nivîskî hatî xwandin û bi çavan jî hatî dîtin jiyana Kurda ji sedê salan de di pêlvedaneka êşan de ye ew pêlvedana êşan azaran کوچبری کومکجیان قرکرن هویتیا کور سری کردان تی اف گشت کی ما خواستی ولا نخواستی به شیوهی کی گشتی باندورک لسر مروی کرد کری به شیوهی کی گشتی مروی کرد انسان کرد به شیوهی کی گری باندورک لسر کریه ویجا او کسی کو جوان و چاوا باندوره لینک اگر ام برهما بشوپینن برهمه ویژه اینکو جه 100 سالی کمتر و ورده ایکو هاتنی نویساندن امی هما کانبن جسدی تا آستکی تا ریجه که امی زانبن که کرد چه روشه را در باس بینه وی روشه چه قاسی باندورا خواه لویجه کردی کریه ده همو بش و جره و هنرن ویجهی ده باندورا خواه کریه ویجا دما جگر خون دقیقه جه ایشان در روشا کوهی چه قاسی جه آغ و بگا و میران دباسه ویجا او ویجوان کرد چه البستوان به چه چیروکلویس به چه قاسی جه هویتیا دجمن ایکو به همو هیزا خواه به همو هویتیا خواه هاتی جبو تنکرن و قرکرن آکردا ویجا تی بنیری که او گشت کی باندوره کی کور و دور لسر ویجایا کردی کریه لی برکو کرد در روشه که هیمر را در باس نبونه تجاری اگر مروف زیده دیشه بیتر خواناسته که ویجوان جی همه وصایه اگر به ایشا گل خواه ملت خواه هستیار نبه باور ناکم
وەک نێرینە ez dizanim nêrînê cuda wê hebin lê wek nêrîne ku berhemek serkeftî li ser wê êşê dema ku çavê xwe dibîne ez wek nivîskarekî me dema ku min êşa Efrînê dî rewşa Efrînê û ez tê de jiyam vêca ne berhemek û ne dudu û ne sisê ewa min da nexist yani hêrsa min da nexist û da neket û da jî nakeve ji ber ku ne berhemek û ne dudu ne nivîskar û ne romanivîs û ne wêjevan û ne helbestvan kes nikane wê êşê têr bike vêça jiyana Kurdan di vê êşê di van azaran di van rewşan re derbas dire û di vê hemû jî bi şêweyekî wêjeyî bêne belgekirin yani tu serdem baş e di hin komkujiyan de ê ku bi serê Kurda hatibî gelo gerese çend berhemin wêjeyî çend roman li ser geliyê Zêlan li ser Dêrsimê li ser şikefta lacê gereke çi qas hatibûna nivîsandin tiştê gubûyî çênabî bi hezaran berhemê wêjeyî jî eger bêne nivîsandin têr nakin lê di wê demê de çima nehatî nivîsandin ew jî vedigere rewşa gelê Kurd û rewşa bindestiyê û hovîtiya dijminê Kurd ku hewl dida Kurd bê deng bimîne neqîre di rêya wêjê de ku van bûyera bi şêweyekî wêjeyî bigîne berdestê nifşin pêşe roj. Sehbeta wêjevanan her diçe germ dibe ji bo xelekan û ya pêlên hunerî li benda me be.